Jauh-jauh tu sa kajam-jaman nama kajinana sudevat. Saka tucu kajam-jaman aurja supui na kainua cemas imazai tua pitiru a sangasan. Imazai tua tiru a kayan, imazai tua haro karam patudu sapru katudu sakaram. 彼得前书3章8节到22节。Kuno paka bili-bililaya ibu kana mamamavu anu varung sano para kipavara-vara sano para kilivalivak amara becek-becek sano mara paraura sano kana kisam taituku toan zuma anak kuya-kuya maya benar tuan nakuya azwa semam paater tereng maya benaret a semam paatereng inurian sakamaya tua mangwaan tia maju ayat tua mabanai chua a sini jauh leca numun tua no sita berakan tua mangwaan anamaya tua sini becik tua sisiu a maya tucu ati na salinga tu na marbareba saka na temaridu a kina ikatsawanan ula ini ka patikaya semata na kuya-kuya ula ini ka bensa a ibu kisah sajau wanga tua na kuya-kuya sanu pasusu tua nangwangwa kasiwarungu a kisamula tua na marasurasud ayat tua atsemas kirereng tua nangwangwa a sau-sau au kiranda tua inuri nyamaju lakwa sana alai nyamaju san alai ni maju wanzwa marka nakuya at sau-sau no naki paseet jemun apa susu ta nangwangwa aki timanan azwa uri paserapai janumun lakwa nuka serapai mun amasanu nangwaan na mangwa emun maya markut no rekutin mun maya sa maavu-avus ta marereng ti krisitu ulamuna naya sano paalai te maju no izwa sau-sau akiwada danumung tua patara nu pujangaran i varung ula na mapadira anu varung a parauraut tua nu siteveran a pajaruai lakwa ulamuna na semu rapelan na paalai te maju a temavera ula nekano shika sarukuya-kuya i varung no maya tuan zamun ki masya sakamaya azwa marka semam pasariu tanumun a semam paatereng tua no sikudan a nangwangwa tua no kini susuan tai kiri situ no sikelang tua varung noa cemas sano serapaya masano pina susuan tua nangwangwa tanangwa anan tua serapaya masa pina susuan tua nakuya-kuya ayat tua tikir situ uta na masa ya masa pasari-sariu a kintal timaju a nangwangwa na kita vari tua marka nakuya-kuya sau-sau tua sitiakan tanumun apa saja ayau tua cemas au no pitua kina sau-sauanen pina pasai di maju no pitua wabaken pina pevalut di maju pai na masang wabakanga di maju sa baika temau ciker tua kainua cemas tua zwa marka rinusunga wabak a mabana zwa inika na masaru tua cemas a sau-sau a kilalava-lavai noa cemas ka pajere-jere ti noya tua varkul pai azwa na sema taraj tua varkul a ini ka na matsai tua tebel
sa kipas eling ini ka turuvu manaru sakamaya ai chua zalum teleb sini pakyamau tua kipakirau-rau mavana nu shika mapas elingan tuchu masa kina mevalutan ni Yesu Kristo au patervan nua kipakirau-rau ini ka mano kisu kungai tua kina cawa-cawan mavana shika nekangan nua sarkuya-kuya i warung shiki etse tua cemas di Yesu Kristo i taribava wanga izuanga i tay kanavan tua cemas palavalava tua zua marka sa sekaulan i taribavau katua zua pinaka ro palavalava katua zua pinaka pupicu-picu ra mapulat aichu kainua cemas satu cua kadam-daman asini pupatarwan不卑不亢才是和平不卑不亢才是和平asiki pusensengan ataido na malungwa ini ka miwawawan ini ka misakumdan napatsen cenga sikudan si rasudan tua sulibatan ayaya pasmarau tu suaka zaman-zaman tua sini pupatarwan tu suaka zaman-zaman彼得勉励信徒要因为信赖上帝而能轻看眼前的委屈相信公义审判必然来到要因顺服上帝的主权在遭恶意对待时看见的不是人的可憎而是人对上帝的顽梗抵抗面对人的悖逆或许初代信徒还会看见自己过去的罪恶而延伸出更多温柔宽厚的忍耐与植根与坚定的盼望彼得劝勉信徒无论面对主内或主外的人都要一心追求和平时至今日具体的偶像已不是人们转换信仰的障碍现今与上帝对抗的势力更多潜藏在价值观和生活形态中兼容并蓄的态度使基督信仰走向普世的政治正确并根植于上帝的慈爱丰盛的主权今天的经文中彼得所说的和平是透过对方可理解也共同认可的善行来实践这世代的台湾基督徒在面对宗教信仰时应回到基督信仰价值的探讨从处境建构我们的信仰论述和神学逻辑然后活出不卑不亢的信仰实践并同时能缔造和平相处的模式Sinaya tu soka zaman-zaman asini papupiso le tanutin latinana nakipaparanga za tua semas ini katina semaneka tua isyata kipaura tua isyata kinakemudan tayau masarutu izwa saibang izwa pinakamamamau noa semasa pinapapencan taramanche sakamaya latinana kiparain tua manata semata yau no seventeen tua ini kan nangwangwa anakuikuya cao ika tina pasun tua nakuya cao pasun tin tua aja talangu tua ta semas tasika inuria maban aja nama tazwa nakuya ta nutin sakatitin no kumalia nama tainu ai sinjatin aka ini ka sinja latinana kemelang tua varung no semas tu avarung no semas latinana malalungangwa sakana namarasu-rasu aya sakana sulivalivat sakatijen na kwenu katina na kipapolinga to takini ta evan to semas ai chua sini pasamarau ni pitiru to ana marasurasu jaya ana sulivalivat
nama siswa tuan nama kaitina na malalarwa rai tayau makakala-kala pasasulungan tuan ta sensengan saka nama kaya nama ita aja warung saka kebeka kipu sensengan naya saka titin asa atala panjangaran mabana awarung no semas manarui nama kaitina na tas kipu sensengan tuati mai mga atataido la nama kaya nana sedungua tayau sakana ini kana misakumdan ini kana miazuan tayau na mitetukuan sakana ngaru-ngaru sakana apa cenceng sakana makena nama rasu-rasu sakana sulibat ayaya pas semarau tu saka zaman-zaman to mana sini paupi sulutan nutin saka maba najwa sanga-sangasan mana sini para luai sini papo poring otan tin tu saka zaman-zaman tu so ajawa ka zaman-zaman sini pa semarau sini paupi sulutan nutin datina nama lungwa saka nama rasu-rasu saka nama itanga sakana sulibat tanga ayaya pas semarau tanutin saka tucu sini pakinu menemui 生活中何处需要和平？该如何用对方能理解又不违反信仰的善行来实践？Sina itu cokan zaman-zaman tuaru jasi kini meneman tuaru mana gemalu kina kini menem ayakana pas semarau saka ka inuli 和平之主，愿你智慧的灵时时引导我，活出你主权下的自由，并缔造和平。奉主的名求，阿门。Mali-mali tu coka zaman-zaman nama kaitina miseselang asumupu kilaruai tua kainua semat latina na pasusu tua mana sini palaruai sini pajajeka tenua semat tanutin latina na marasurasu latina na maitanga latina na masiswa tua ta marasurasu sakana sulibat aparoro tanga tua ta kini kacawan ayakana papuisur tansun tiakan saka mali-mali no ini kana malungwa ako sini suyaku to akina tsasyanam lamana na pajakatanga mapolat ayakana pasamaraw saka mali-mali latina na suliwa to tsatyakan adawan taja pingan